Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Kokos, hrskavi vafel, nježna krema i badem. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, Rafaelo. Mnogima omiljeni. A ovaj put ćemo sve to spojiti u jedan fini kremasti kolač. Mekani biskvit sa bademima, krema od slatkog vrhnja sa bijelom čokoladom i usitnjene Rafaelo kuglice. Zvuči odlično, zar ne? Pa krenimo sa pripremom. 200 grama bijele čokolade isitniti. Isitnjenu čokoladu dodati u 100 ml slatkog vrhnja, pa zagrijati da se čokolada istopi. Istopljenu čokoladu ostaviti u frižider da se ohladi. Za biskvit razdvojiti jaja. Pet bjelanjaka umutiti u snijeg sa prstohvatom soli. U žumanjke dodati 6 kašika šećera, 1 vanilin šećer, pa umutiti dok se žumanjci ne uduplaju i ne postanu svijetli. Dodati 100 ml mlijeka. Dodati 100 ml ulja i kratko umutiti. Dodati 100 g mljevenih badema, 6 kašika brašna i pola praška za pecivo. Izmiješati. Pa lagano dodavati snijeg od bjelanjaka. Smjesa treba da ostane vazdušasta. Izliti u pleh veličine 40 x 35 cm i peći 10 minuta na 180 stepeni. Pečeni biskvit u potpunosti ohladiti. Za kremu nam je potrebno 400 ml vrhnja za šlag u koju ćemo dodati pripremljenu i ohlađenu čokoladu. Umutiti mikserom. Dodati prethodno isitnjene Rafaelo kuglice, pa kratko umutiti da se sjedini. Vrećicu za ukrašavanje napuniti kremom.
Ohlađeni biskvit rezati na 3 trake širine 10 cm. Filovati kremom. Postupak ponoviti i sa ostala 2 dijela biskvita. Dekorisati sa 100 ml umućenog vrhnja za šlag ili šlag kremom koju ste pripremili prema uputstvu sa vrećice. Posuti kokosom i dekorisati bademima. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa prijateljima i ostavite like. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.